आकाशवाणी इम्फाल आर.के. गोरानी न पाउ पाजरी अहनबदा मरुइबा पाउ मुख्यमंत्री नोंथोमन बिरेन हाइरी राज्य के नौना कारकलब लोकसभा की एमपी अनिगा तानादुना मियामगी याइफाथारोंगी थबकसिंग पाइखतकनी कांग्रेस लोसिंगबा ओक्रम इबोबिन हाइरी गणतंत्र चरपा लेबाकता हिंसा की मफम लेते सेल अमदि नोंगमैने मियामबु नमथबा ngamde हाइबसी हंतकी मिखल असना उतले मणिपुर दसुंगासी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थरोम पाक सन पांगथोकनख्रे मुख्यमंत्री नोंथोमन बिरेन हाइरी अकोइबगी फिबम फगतहनबा अखोइ पुन्ना होटनमिनबगी तंगाइ फदब लई अमसुंग 33 लख सुबा लोकसभा की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नंगासी डिजॉल्व तौख्रे मुख्यमंत्री नोंथोमन बिरेन हाइरी राज्य के नौना कारकलब लोकसभा की एमपी अनिगा तानादुना मियामगी याइफाथारोंगी थबकसिंग पाइखतकनी वाफम असी मुख्यमंत्री सोशल मीडिया थागलक वारोल अमदा फोंदोखिबनी श्री बिरेन हाई हंदकी मिखल अदुदा मियामने पिरकपा राय असी तरामनो गोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लमजिंग मखादा राज्य की बीजेपी सरकार न मियामगी याइफनब थबक कयामनो पाइखतखिगनी मुख्यमंत्री हाई बीजेपी न लोसिंग एनडीए न चाउना माइ पाकलकपा असिना लेबाक असिबो खुमांग चाउसिन हनबदा अनोब इनोट अमा हापलगनी हंदकी मिखलस बीजेपी न चाउना माइ पाकपद नुंगाइबा पोइ हाइनसु मुख्यमंत्री न फोंदोखी 39 सुबह लोकसभा मिखलद मणिपुर की इनर अमसुंग आउटर लोकसभा केंद्र सिंह माइ पाकलखरबा कांग्रेस के मिरेप सिंह अंगमचा बिमोल अकोइजम अमसुंग अल्फ्रेड कांगम अर्थरबु इंडिया ब्लॉक नंगासी ओखरे इम्फाल कांग्रेस भवन द पांगथोखिबा मखोइबु ओपगी थौरमदा सरुक याखिबा कांग्रेस लोसिंगबो ओग्रम इबोबिना हाई गणतंत्र चरपा लेबाकता हिंसा की मफम लेते सेल अमदि नोंगमैना मियामु नमथबा ngamde हाइबसी हंदके मिखल असिना उतले माइ पाकलबे मिरेप अनिना राज्य असिगी मियामगी दमक थमोइ सेंगना थबक तौरकनी हाइबा थाजै तुंगदा लाकबा मिखल सिंगदसु राज्य असिग ओइबा अरुबु वाथोक सिंग लोइसिनबा वाखलोन लोइनना मिखल थेंगनगनी हाइनसु श्री इबोबिना फोंदोखी मागना हाई अखोई अनौबा सेक्टर अमदंगे होंदोसी मणिपुर से पैसा यावदना मिहुत खनबा हाइबसे प्रजासिंग खनथुनु पैसा यावदना पैसा न थेमगा वोटर लेना न तौबा नंफु साफु तौबसे मसी यादे हाइबसे पराम तापीरसे हाइब नंबर 1 अनि सुबदा मणिपुर दा अनौबा पंदुक अमदि होंदोसे सिदगी कया यामना लास्टिंग ओइगद्रा ओइरोइद्रा हाइबसे अखोई मयम खुद लेरेबा पैसा चंगदना पार्लियामेंट इलेक्शन होइबा याय असेंबली इलेक्शन होइबा याय ग्राम पंचायत और नरका म्युनिसिपल काउंसिल होइबा याय मणिपुर यूनिवर्सिटी ने लौबा बीए बीएससी बीकॉम बीएफटी बीएसडब्ल्यू बीटीटी की 6 सेमिस्टर की परीक्षा हयेंग अमदि हांगजित पांगथोकन हाइना तौरमबुदु यैथोकले मसी परीक्षा थागत मफम खरा इसिंग थुमजिनुना लेबन अनु मतम अमा लेप्रि फावबा परीक्षा सि यैथोकले हाइना कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन चेरोल अमदा हाइरी इम्फाल की बेंगोली हाई स्कूल 1983 की मेट्रिक बैचना लेमराम एसी गर्ल्स हॉस्टल हांगबा रिलीफ कैंप लेब इनमेट सिंग सेल याउना मैरोई सिंगी मही तमर संगदबा पोलम सिंग मतेंग पांखरे ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी मालिम के अतै मफम सिंग पांगथोकनबगुम मणिपुर द सुंगासी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थरोम पाक सन पांगथोकनख्रे कुमसी सही हिरमना लैंड रेस्टोरेशन डेजर्टिफिकेशन अमसुंग ड्राउट रेजिलियंस हाइबसिनी नुमित असिगा मरी लेना मुख्यमंत्री नोंथोमन बिरेन हाइरी अखोई अकोइबी फिबम फरिबा मकई मियोइबन हिंगबदा नुंगाइहनगदौरिबनी मरम अदुना असंगबा तरु तनानबा अकोइबी फिबम ओहेनबा अखोइ पुना होनमिनबगी तंगाइ फदबा लैरे वाफम असी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डेगा मरी लेना मुख्यमंत्री नोंथोमन बिरेना सोशल मीडिया थागलक वारोल फोंदोरकपनी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मपुंग ओइबा थरोम राज्य की एनवायरनमेंट अमसो क्लाइमेट चेंज विभाग न सिंधुन इम्फाल की पोरोमपात लेबा विभाग के ऑफिस ता पांगथोखी थरोम मदुदा अथवे मिथुंग ओइबा धनमंजरी यूनिवर्सिटी की हानगी वाइस चांसलर प्रोफेसर नोंगाइथेम राजमोहन हाई अकोइबी की फिबम गाक सेनो थमगी तंगाइ फदबा अंगांग सिंगदा एलिमेंटरी स्कूल के थाकतगी हौना खंगहनगदबनी साइंस अमसुंग टेक्नोलॉजी साखोलपगा लोइनना मौसादगी इपा इपुसिंगना चनरंबा लेक्लम गाकपा अमसुंग ना चनबिगा मरी लेनबा पांबी अमदि उ सा उसेसिंग मरमदा अंगांग सिंगदा तंबीबगी तंगाइ फदबा लेरे श्री राजमोहन हाई environment based biodiversity based अंगांग सिंगदा तौtai पांबी नुंसीबा जीवन नुंसीबु वाखलों स्कूल स्कूल दगी ओनबे वे सिलेबस की मॉडल का
experiential learning field work resilience and this is we have so much fertile land. The role of college in green education program and climate action is an important way. Thoromadu Saruk Yaraduna, Director of Environment and Climate Science Director Dr. T.Premchand Hai, United Nations ke report matung ina malemgi lamgi sada niputarukti lekang lakon baga pangkak oire kun suba sahi sa lorakpada sada yangkai dagina yangkai truphabu oirpa yabagi nungnang balai haina supanari Raija asidasu singilam singda uwa paktak nana kokthorakpa mafam kiyadana popi pambi thakiba asina sirinaba yadrabalam oile Manipur gi leiriba land use planning asna ekhoigi aying asa nungjuno sad akaibe pirek haibasi haimnan ba thoktre maramasina tung koina chanaba yaba thorang ama paikhatna honeringai marakta honglak leba aying asa asi karamna mayuk nagadegi haibasi khanabi tangai fade Aikoi akoibigi phibam ngak chenduna amadi kahena thamnabagi damak thijin humjinba policy semba amadi madubu mapung phana sana hanbigi tangai fadaba lei Shri Braja Kumar na hai 46% of total geographical areas है जिजात में सुतो रहे ओके की लेगिद्रे बा बिलियन हो लेगिद्रे बा मियोई मयाम सुसी की ओइबा सुकुंबा जगह 46% है कोई जिजात में सुतो इसे ले देन मन सिसन ता पर कोई दा म्यूजिक कैंप सोल के दे याम तो 50 करोड़ की सोन बा हो रहे मणिपुर जिजात में थोक दे हाइद्रा मणिपुर की फॉरेस्ट ना मांगथरे ने याम लंगरे सी फॉरेस्ट मांग रखा अमर एग्रीकल्चर स्लॉपलैंड एग्रीकल्चर यार तो जगह से Dissertation oil up. Of course, the statistical value, scientific oil value, but they have the items upon the Urba visualized or bottom see impact. Taurongi Manung Sana role of all college in green education program and climate action in Manipur Haibe Hiramda Kananabagi Thorom Amasu Pangthoki. World Environment Day Thoromasi Rajas Jila Sing the Pangtoknaki, Rains Forest Office Kaxing and Makada Wabgai Kendrick MLA Dr. Usam Debenyon Mapam Adugi, Jila Parisat Amdi Kaida Gram Basar Pona Kosam Naduna, Environment Day Thorom Pangtoki, Uzarakia Sutaki. District Administration Jiri Bamna Sinduna, Jila Aski Pace Idi Campus, Jila Deputy Commissioner Luching Uzara Taki. Sandel Jila ki Forest Division of the Sandel Naga People's Organization CNPO na puna kosam naduna World Environment Day ge thorom ngasi jila asigi Ma Union Government High Secondary School da pangthoki palan thorom asigi manungsana school ledu gi akoibada uzara sing thaki thorom adu da CNPO gi president amedi official sing saruya ki Krishi Bigan Kendra KVK Sandel Sindhu Numidasi Palan Tauki, Thoromudu Mari Lenana, Hay Oina Saba Yamapambi, Samanga Hena Taki, Ukrul Zila the Su, Numidasi Palan Tauki, Aying Asa Honglopoda Mayuk Nana Bat Nupisina Loga de Bataudang Haibesida, Tankol Nupisina Thoromadu, Sinduna, TNL Conference Hall the Pangto Kibani. Suratan Purjila the Su Tonga Club, my racing NGO Amadi Zars Kusam Nadan Uzara Sing Taki, Numidasiga Mari Lenana. Moirang kuno de labor inam kage makabo mi amana hay oina saba yab uzara sangwa club drama thoi da mari reksubo oina kusineki Bisnupur Forest Division Association numidasi jila sigi tongan mafam singda palan tauki Connecting for Peace and Social Harmony kaksing nalanjana riba miyamda kosam naduna indoor stadium kaksing da hangde relief camp ki akoibada uzara sing thaduna numidasi palan tauki Indian Red Cross Society Kaksing Brass Nasu District Asik Anung Nauna Kalaba Junior Red Cross Amaso Youth Red Cross members sing Yauna Wawgai Yangbi High School Complex da Usara Sing Thaki Administrative Hyanglam AC Amadi Lamyan ba Enterprise anin kusam na duna Kendras ki tongan ba Gram Panchayat Taruk da World Environment Day ki Thorom Pangthoki Tamilong Jila Dasu Rains Forest Club Tamilong Forest Division Environment and Climate Science Bibaga kusum na duna numidasi pangthoki BMC Dailong amasung khul amadi ward singiteng Bangalore na mapam kiyada usara thaki Liang Mai Naga Katimai Rongdi Manipur tamay ki tongan ba siya songas kusam na duna numidasi palan tauki Manipur Students Federation Head Office ki miyang makada MSF Thobal District Committee na sindo na ngasi numidasi ga may na jila asida sangale si haiba Manipur Haiba Hiramas the Mapum Cat Usara Sing Taki
National Program on Climate Change and Human Health National Health Mission Manipur Sinduna TG Higher Secondary Numit asi palan tauki Kangleipak Students Association case na sinduna tongan mafam singda uzara thaki Further Student Organization Kangleipak Fesok na World Environment Day gi hiram asida jumphong ibaraja thaki laikpa sangdam na pangthoki Happy Imphal Resurgent Manipur amadi Harmony Manipur na Director of Environment and Climate Change ka khusam na duna numit asi palan tauki Waiton Gram Panchayat na tongan ba BLF ka khusam na pham kya da uzara thaki Kaksing Jila ki manung sana yaithibila kol leiba pambaina lusingba UNL ke campus tasu World Environment Day ki thorom pangthokhi IGR South ke miyang makhada Assam Rifles ke Manji Pukri Battalion na Rainbow Foundation ke khusam na duna numit asiga mari leina na usara kya thaki mahut amasung RDNPR Mantri Yunam Khemchan jaun uthabi ki thorom du pangthokhi Saite thopanglup sathulup nasu tan ten tha khongbal welfare association khusam na duna Hingjaningi ekhui chaiba pandam da ten thagi mafam kya da uzara sing thakre Haukiba me manga da sukiba len yawba akan menong le nusit da amanga ta thokraba imung singda MK Group of Private Limited Companies ke chairman amadi founder Koro Hanba Waikhom na yungkup na ba jingha yauna chana thanu polam sing mateng pangkre thoromadu da All India Radio Imphal News Editor Thoksom Jogendrajit amadi JM Public School ke principal wahengbam Janmenje Su Saru yakhi Akashbani Imphal dagi pau tabiri Tarate Chuba Lok Sabha Kendri Mantri Mandang mifam ayaba piraba matungda Rashtrapati Draupadi Murmu ngasi dissolve tawkhre Election Commission of India na 35 Chuba Lok Sabha mikhal mai paglaba Lok Sabha sadasya singi ming pikhalaba matungda Rashtrapati na masing yamba dolda sarkar semna batan tawraba yai Ngarang ta ni panchaba Lok Sabha mikhal ri polaw thokaba matung ngasi Pradhan Mantri Narendra Modi na pham thadopagi zero Rashtrapati Draupadi Murmu te pisin khre Rashtrapati na Pradhan Mantri ki pham thadopagi zero adu ayaba piki adu mainamak anuba sarkar ama semdriba phawwa makhata na pham punanaba Sri Modi da khanghan khi mikhal ri polaw thokaba matung da tonga rajniti dal singna anuba sarkar semna ba thabak thorum kankhet lagli handaki mikhal asda NDN sit sani mapurani thoi aduga India blog na sit sani kunthram de phangkhibani Sarkar Pariba National Democratic Alliance NDA na anuba sarkar siyanaba mifam pangthokli mifam aduda Pradhan Mantri Narendra Modi bu ahumlok suba Pradhan Mantri oinaba wafam khanaraba yai hairi mifam asida Janata Dal United ke President amasung Bihar ki Mukhyamantri Nitish Kumar Saru yari Shiv Sena Lusingba amasung Maharashtra ki Mukhyamantri Eknath Shinde amasung Telugu Desam Party ki Makok M Chandrababu Naidu su NDA ki mifam aduda saru yari Amaromda India Block ki sunga sinu midangwaram degi hauduna New Delhi da mifam pangthokli social media thagalakpa warol amada dol ki president Malik Arjun Khargen hai sunghinariba mapang singna mikhal ki pholodi matangda wafam kaya khanagani RJD Lusingba Tejosi Yadav amade Samajwadi Party ki makok Akhilesh Yadav su India Block ki meeting da saru yari Directorate of Veterinary and Animal Husbandry Services Manipur khusam nodara Manipur Pony Society na sagol singi oiba health checkup ke mamanga silamphel pata leiba Manipur Pony breeding farm da pangthokre thormadu mari leina na sagol sing da karamna farset pigani makoi da karam hidak thagen haibana singba pautak sing sagol mapu sing da pikhi Jenims ke blood center khosam nodana I pauteng bang loop regular voluntary blood donor humanity for society nangasi Jenims blood center nomi awareness kam voluntary blood donation camp pangthokre haujik aroi beda maroi pau amuk hana Mukhyamantri Nongthoman Biren hairi raija asigi nawno karak laba Lok Sabha ki MP ani ga tana dona miyamgi yaipa tharang ki thabak sing paikhat kani Congress Lusingba Okram Ibobin hairi Ganatantra Chapalaibak ta hingsa gi mafam leite sel amadi nongmaina miyambo namthaba ngamde haibasi handaki mikhal asna utle Manipur tu sangasi World Environment Day gi thorom pak sana pangthokna kre Mukhyamantri Nongthoman Biren hairi akoi bigi phibam phagat hanaba akoi punna hona minabagi tangai fadaba leire amasung 33 Chuba Lok Sabha Rashtrapati Draupadi Murmu ngasi dissolve tawkhre pauloi jare